Ariye, Organic Health Clinic here. Uncle Kumasi Brahma New York Junction. On the Guel filling station no. And the dear Nimisha. AB Amansabua for Brosane. Telephone 0249 208618 and 020 9747 600. FDA. Ashisa a Jadian Kratuamu Ajia to say a year. Hello, Ohima. It is saying, Ayo, na edahin. Mikotadi. Debensa. Kachi, Obasuja, Naso Beshem. So, Nasajana de Uso, I damn quantity of Washroom Cacro. Anyway, Mikope Vitamin B, the Ajumaku. What a coincidence. Mr. Nuana Mikoto and Nuana Mino. Hey, bra, wait, dear, whoop. Oh, I want the mint mincha won't. So, Vitamilk no, Emude Pana when it just make a Vitamilk banana and me choco because I'm black and proud. Hey, interesting. Me a regular guy with lots of energy. So wow. So wow. I can see we have something in common. Ohima, yankoni yanko try a Vitamilk connection. Would your bombe kana metia? And you be a se quiet down. Aha, namuni brebi. Vitamilk di fofrobia bekambusiane wa your friend of Vitamilk strawberry. Vitamilk energy diane abri biara. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Hey, Efiera, and then Subium. What do you about them? Oh, Margo. Debut, Wahima, Spanish Garlic Messana, Debia, Okawasemono, and I'm a cook room, Mako, Spanish Garlic capsules, and then I'm a day bachelor. Oh, Efiera, Kafra, Media Semasio, Spanish Garlic Messana, and the capsules na bano. Say, dear, Yayano Sonko, na a boost to immune system. Assan Yamo be an Enisu Tabrino, your Johnson Tentem, Yanakuma Bonnie Peri, Yananasa Tatai, na and Nanisra, dear one you pedianum. Sounds so, and a Buama Mujadi of Fusani when you pedianum, and a fe obia pampai a one and Spanish Garlic Messana, and the capsules here abbey. So, Ope be Ata, K&G Heba, Freddie Mens, Corina, Danny Heba, and a fe pharmacy shop, Heba shop, no drugstore, Bia Musono, on Sa Ebe Kembi. Shannon so, Oba Fair Fro, the Oma Quadano 4, and I fe a crowd in fear Dumienu, and Timmy and Nume Draibi. Fre 0266 114111. FDA, Ashishasa, a Jadian Kratway, Ajia to Musa a year, and Okare Momayan can Spanish Garlic Mesa, and then a capsules here abbey dear. A year du Papo, and I kept you. A Brenner Sasso, a Brenner Sasso, a Brenner Sasso say, well, better drivers are dear, a Yanima P, and your date, and Nona Yatunidin, you too, I said that promo. You too, I said that promo. You too, I said that promo. Promo, yeah, Chad, yes, I feel now, Equity 31st December. Yeah, well, and say, yeah, the float, and now, and Tiwus and Kania, Yabesiawa, Utiliba Yano, yeah, shower, dear, free, Ubertimania t-shirt, nose mask, sanitizer, senior tissue, exercise books. And Yama Pia, Usuye, said the float on in a nama, Babia Yabedra, Guelph says it will be a Yakoho, and desire driver Quadia, Cotadia or Guel, Ebia, now Wokono, and now Wobano, now was CIA, Amunumuha, now swat Jew 2, I said that promo at the Jew 2, I said that promo, and Jiramusa, Ecosia Fiaria, Jew 2, I said that promo, Yatadianqua. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ya ebusinya num ebutin immune system a. Abosumi pinyi obi anya ready. Tia se medo. Tie Hepa Plus mixture enya dwuma ebeye no nipadua ni mo no afa kura na ebeye nwanwa mo. Aduro ye ma ye general well-being. Ebusua pomden ho hia me yie. Esene bibia. Ebusua wotanum Hepa Plus mixture no. Won sesika hospitals. Wo save e dia de foforo. Entime ma no mpafie ha. She wo ye Hepa Plus husband. Radio for Hepa Plus husband. And you want to be Hepa Plus wife. Now, bono Hepa Plus mixer. A pen for about more money for one kwada when you feed you can or pharmacies, chemical and herbal shops. At phone for 0542 778 572 and now 0549 297 463. Hepa Plus mixer. And my pomodina mapa. FD Ashosha sa ejedi nkrato imu aja to se eye. Hey, abapamo. Womundi no creo. Online shop no. Ade enema na we order no. Omo say ready. Share what dia befie. Wow. Susumpo na meto edema omo fa mo musu. She say online shopper. Wo to ade a wo pinema wo yesusu na eso a wo de ade krona bre wo
tie. Minti bida aje abapamo. Wom de no anso akọ Play Store ana App Store no download wo mo app no. Ni tie wan say trafie maye ni dwamrew. Say yentade mpaboa mobile phones, home appliances, electrical appliances, opedrato, pharmacies wom, saloon, barber shop. Ya ne bo no kura froche de okrum. Wo de mobile phone no kura ye bayere de a wo fro mo a. Wo be ya ma. Na yenya wo mo a anka coronavirus abre. Ka ye be den. Ene ke bio. Enu tro so obi afro mo sesi a. 059-1214-135 and 059-1214-137. Website www.abapamall.com. Abapamo. So convenient. Abapamo. So convenient. Sama yi obey. Mapomu din beko yi a na ye 21st clinic. What 21st clinic dear? Esuna fidie a ye de yenhwehwemu. Ena esuna fidie a ye de sayade. Ye wo emfidie ni nrupa. Ye de sayade o haw bia ni atri. Akoma yade, efikyire yade. Ahohwehye, wo sisi, wo to asentini atwetwen wo. Ye funu, awo ne enam nsensem. 21st clinic. Ye twa scan. Ye yemogya mu nhyehyemu. Afeti esumasem. Se wanti woni pedua na ase a, wonte ayare sase. Esono se wa ahoden, ena esono se wa apomden. Yare bia woni efire. Enti anumadu abra wonim yare no kofa bai. Ene da ho no. 21st clinic for branches bebre. Wo kumase. Wo ba 21st clinic wo ahwia. Omone ahwia total filling station ne di animhwe a eben Alpha Radio. Accra, ye wo Domi Market. Heavy do dynamo a. Ye nkrabata bin so wo BA. Any seshi. Freyen wo 0540-311-311. 0540-311-311. Ana www.21stclinic.com. 21st clinic ana. Ye wo krom. Never be my betting so mame. The wood ointment. Eye kama papa. The wood ointment with the true via. Wonam baby na ye wo ya ebedu from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner ASEM ne yakin. Ekuafo a wakọ afuoma ba no wabre. Afrafo a wakọ epo aba no wabre. Adwadifo a wakọ adwoma ba no wabre. Adrobafo a wayi gears ya drive a na wabre. Efitafo mesinfo obi asasabro ha no. Meka ja hwan. Wudware wie na wo de Dawood ointment twia. Wobehu da obeda. Mira, maybe come sisi ni mikoto nyina. Usisi mpo de enyo na abeka. Medibi ko twu ho nyina na do wontam. Dawood ointment. Our pharmacies, herbal and chemical shops. Titru King's Walk Herbal Okaishi. Dodua Dawood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241-244-012 and 0201-681717. Dawood ointment. Fetchina Beko. Era, me pacho brana me sha de wo bagi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me sha ya me ka se yi ba kwin. Ani wo yi me ensen. Bra, sanya time heba me sha esia jimi ni me fie fo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me sha me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enya enu nku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma o. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi ura pharmacy shop, chemical shop, any herbal shop dudu na mu a obenya bi ato. Pre 0244-417669. Kayo, set time no TIME. Time Herbal Mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA ahwe edwadie nkrato yi mu agi atomo se eye. OTEG 102.9 FM. Asemba badabi. Asemba badabi. Asemba badabi. Aja. OTEG 102.9 FM. Aja. OTEG 102.9 FM. Wapo. Wasana OTEG 102.9 FM. Nyami. Wapo. Wasana Wapo. Wasana Nasi musume neka ya minyami beye fi musui mwa. Wapo. Wasana Weneja wasi mwenyo. OTEG 102.9 FM. Wabrabo mu. Asemba badabi. Nyami. Asemba badabi. Asemba badabi. OTEG 102.9 FM. Minyami beye frara woyi mwa. Weneja wasi mwenyo.
Otech 102.9 FM. Ogunguni jeri ampon odoma nkoma ane nyankopon kwa mi asasura ogumi nyame no bra yensukom onyame nyame enya wani amen amonso mo re nyame uto nso na bo awia wacha so nyame wonu efem ye ja do nu efem o da sibre ye ba bo do nu efem o ane nyankopon ye wonu efem o ye ja do nu efem o da sibre ane nyame o ya de ya brade wacha so nyame wonu efem o okay. Awiai arofoni adehye yebeda mo ase. Yebema obi biara ha na yama mo akwaba. Aha ye Otech 102.9 FM sunie. Awiai yehyehyia yede asembe ba da bidwumadie no ene yede ba besom. Na sene yeda ne da yeka de kira dofo atiefo ne adehye no. Yesi yedwumadie a yedie yedisuade afei yede kire yenho nso ade. Enti ena awiai yehye no kwasem ne se ye besuade na yasan akire yenho nso ade. Na dwumadi a yedie yede aseda bema Dawood Scientific Herbal Hospital eye wonsa so ena Dawood 360 capsules ene Dawood ointment enamo a aba ye what time herbal mixture ye no de KNG for ne de aba eye tridi yade no na duru eno no Naskeba clinic for eye ultra modern herbal clinic say yade bi haw na ututu anamo de ba yetenete agbeve herbal hospital adupa wo fi oye ye nananom nu pa wonum di gya ye mfiri tete no eno an ye kura mu abeduru sam pempenso yi ye wo coffee organic tiger nut powder atadwisam no ejetuato se wunya bi na se wudi a eboa ema yade biara efiri nipadua ni maade ho ena abe herbal clinic wo se yade a wudi akini a wanya no yie no se wo de ba yetenete enwumakuro wei ena awiabre mu kura ye ebinom ka ho ta yachi sa yemfa asembe ba da bidwumadie no yemfa mra mesom na dwumadie ye live ewo YouTube any Facebook de so sa wuko YouTube a hwehwe Otech 102.9 FM uko YouTube a hwehwe Otech 102.9 FM fa wadwenkyere bi a wo pesa wo de ba no fafa ho ye beje na yakan ewo afidie yi so e de amawo afri YouTube wo afei so uko Facebook ne nso so a eno nso Otech 102.9 FM no a na no de wuhunu a eya ahye ma wunuanum nya adesuane ade kire dwumadie ni bi na wonom nhwe ntie se beya afutue wom wo no wonom befa na wode atu won hofo okoye YouTube ne so kra no a ye wo Freeman ya wo page number 2 achiase e wo so ene wo kire sa kra ya KROBEA ASANTE sane esese wo ma wa pamfo etu emabunu fo no ye besre ya manyofo se wo bibiara ono nso abufuo wonimu ana se yenka nhye ne nso se ya no ensem a ye beka ene betumi di abufuo aba wonom nhwe wano yie na enepa entumi nkoso emfama oman Ghana. Mustafa Said ose salamu alaikum Alhaji KROBEA, you are the man with the vision and ye very proud of you na nyankopon so nhiraw and wie me papa Said kese ene me mami anti Mary wonom se Ghana ye hia asomdwie enti wonom ma asomdwie no enya adwuma ye wo Edu Charles e wa ahoma ne so a wo kire sakra KROBEA original chase abido menso mene DJ Margarito Moro market for no awiabre mu ye twa afidie ne ho ahia ya ye hwe asembe ba da bidwumadie no yankopon hyira mo ene da mo nsempa ene mo nepa mo de babesom ye wo Mr. Otin wa ahoma ne so ene wo kire sakra ya KROBEA ASANTE me wo Anavon Fashion Center e wo kodie nsonko na awie ye beda mo ase ene sa adwumadie we yi a da mo nso mo de babesom afutu a mo de ma yenti yankopon hyira mo emwa a mo de boa adasenti yankopon hyira mo ene me hwe mo live ewo YouTube ne so DJ amamre ewo so bi no se akra KROBEA yankopon ya adomo a adwuade eba na ye besre se nke be ya motorcycle ensese ye mamoto ebia atu ewo Asante man mu ana Ghana ha firi se moto no edu election days a sebe ode ye nuoma bi a
ensem fata ene wo ya free mind e wo moro market hwa bi ene wo kyerese nyankopon hyira wo na KROBEA onu abedwafo ene da mo nso mo somo a mo ba na mo besom oba de achi ame wo ho akra me bo ha den good awiai ye da wase se waba se wo besom ambafo akra bibia e boko de bibia de din enefie eden ya endru adwada de ne yatuato na wunko fiade enefie na mnim so obekọ ne o oh na bi ne de eyeli do say ye be also cost steady town mu de but eso cost steady terrain so steady terrain e wo kwa hin me ko dubiase ni wa dubiase oh yeah good enti akrampofo ba ho na e ho na wo de wonsem be fiaba we dubiase wruye me say andi wruye for no anymore o be ko wruye so me ko wruye me kwa twirebo na me ko kotwia me ko asuhyaye me ko fum fense amudrase atobiase apegya praso wow ni makọ akosi ofina no ho so aha uwu ntwa nko mfimfini mantem mu aha o wo nani me ne pra no ebe bo hye asen north okay na yasan ne brem akobo hye ho okay na yasan ne dunkwanfo no so san akobo hye ho ya okay all right enti ni nyina ya hoboa nyankopon ya adomo a edwoada yeboaboa na yede akwakoto aba sima ba kontem oba de achiame sane yeda ne da yetu emabunu nkanka because afia bato no decision no ejina mabunu so emabunu doso the ages of 18 ekosi emfinhia aduasa ba akono onomo doso 214 akra me da se akra ni a edi nkai no me di free ania nkasa nsentwerofo okay na nansentwerofo nsoso yensoso yenhwe ye ho yie ene ya no kasa ye de ba beto mframem na asem si o efense menhia anasa ashtown empasua bisu a na eye honko a na asie o yen nsentwerofo ye na be me na ko wiase nyina enti asem no sente sa yen ka ne sane tie onfa wani hu ya menka kan sane tie pepepe ene se nye hunsu asusuma nye hu ene ya yesa enzo bi kura be kom kura no na ente sa o na nye hu se ne wo ka no enti we ti ya no no so aka ene ya se ha yesi na ye hu enzo bi kura no a na ente sa enti yensu ha ye ni emfanka ensem a ebe hunu na amanfo because obi kura wa otifie onyankoto na aba woti se yesi ha yesi ya wose ene ame na ngo won kono akoto amaniem enti se twrofo no ye hwe kon ye befa so a ye be ka asem na ma ye de na ye nya ise ye be keka bibia e be ye ayamhihie bebre nana ya to aba na wie no a emabunu agi wo mani no se ye pronounce a ye bobo wie a se nipa we na adi nimu a yes le mabunu no enye huro ye nso obi atade mu nkotwe no wo de se wani age na wo gi wani a gi ne kwampa so nyansam nimdiem enya fe na ukoso KROBEA atade mu akotwe ne ze wenye enkogina wo bi fi anim enkohuru ne se onim amanyoku a wodom esanse na amanyoku anya nti no aho na akobro wontwini mu se wokoye de ahuru wo bi edi sa wo ti wani a gin ekwampa so se be ya anigie no ensan ko wie bone na wo gi wani nso a gin wano na se wa hwe ya wo wani gie kra no wo be wiase no na asa akoda na esu di ama wa akasa gie hwe no ye medase ene wonso afutuo na nso bakwai akra me so meko agra afija ti meko funfuni nyina wo wi amoase kokotuasia nobesu onomo no obeko funfuni ya mo kromu ni meko funfuni obeko funfuni okọ ayachi aho he mama obeti ti paya se ne obeko be pone so aya se no kena nyina hyehyɛ mantem ho kena bi so hyehyɛ ho agona afamaso ho nyina afade afamaso eno so ho okay asamai asante asamai apafo okọ adubiase a wo kọ esansuo no obeko akotwa yeah o see your friends me din kan e free akone de me do adubiase a me din kan tra kakama na obetra kankama na yeah okay no di dal kana na yakotwa tuatam obetwa tuatam so na yakotwa di atwe
ubetwa di atwenso yeah ubetwa ni nyina and your wadwuma o oh ya sure so obetwa di ataka oh di atwa betwa se wantwa on de ma adubiase hospital no on se ehɔ no nsuo wo hɔ ena kuronkutuo mu so ɛwo hɔ enti at times no do ba bia on sanka resource no wabre se wate ase na wa ubetwa tuatam ubetwa kankama na watwa di atwa kura de akonya resource wa hwe no okoda di atwa kura so okay enti out of election warehouse yankopon ya adomo a edwoada ni nyina ka ho bi eya ahoboa na mom eya ahweyie ene sefata se me no mienu yeye me sada no mehwe me ho yie enti sada no onso hwe ho yie firi se sada we no bibia tumi si hwe yie na wonim twa wankotwa anko police station because police station hono yenkodi mensem wo ho se ye ya ye kasai IGP security apparatus empanyimfo eda no ama order edi ama service personnel no enti service personnel bia oko police station bia no owone order wodi gina ho men konkwa yejiri gogo lie na wokokwa ya edi asem beba hweyie na wamfa obi voters ID card anse ubotom anko police station wan hweya edi asem bebrew right ni nyina ya futuo na awiabrei mu oba de achia me akra me wo awura bi ewo manim ha ampofo o hwa awura no a ede na wo no we de me hu bandages nkoa na plasters ohu bandages yeah na plasters ohu ne wone hene ne me hu wo na beti okay na nemfe na batwe na nsatia hey me hu ho nyina hu kotodwemi no nyina ya bandages no ya bandages kotodwemi no wow na wo hwe nanim nso da afro na me nanim de hodem se ai na hano na hwene nkai mu no ana akam bie dai abeda ho ehotwa baba bia doctor fo no menim mo ye de bia doctor fo because we de if timamuni ntimi nye bia doctor fo and de hunam nyina jobs ne no a jobs ne se obabrum osene no osene so obabrum se jobs ne mame we a osene se no obabrum ada jobu anu obabrum de na aye no so no na ye kuro atutu no enti we nsu bia tutu we tutu no pa okay atiefo awurabai mu amowo yen YouTube ene yen Facebook no mu behu no mawura udin de say pache me din di Deborah Asante by the de frame ai ata Deborah Asante by the de frɛ wa de ata pacha ata wote hen me wotafo afo hen formers na wote me pacha oya adwuma be ata mani nsan pacha me pomade opamade pacha wasua pon ho na afi na wusua afina me sua usua ya che afina menya 1 year mani nsan wo maame wanya mfie san pacha 22 aduonumienu ofri tafo ana wo betena ho keke pacha mbetena ho keke na ofri hia ankasa oboasi ketechie so oye minua dance ni minsu mi firi boase ya konka Johnson na mfiri on de ketechie so de empesua na so ketechie so wo de na de wo betena kumase na wantena ketechie so na ba atafo be dey pacha me ofa na be fami do ba ketechie so eba kumase ha edu fira ketechie so ba kumase se firi kuro ketuam na bra kasiem ene na aye wunti a ohonam nyina twetwa basabasa amia baneji sa de na aye wawura me pacho kolantan me ko boase match mo ti me ko boase na me ko hia Clement ansa ti me ko hia no ka kire me se na nijim na me so ena mema na mabande mo no kure kan de enyefe ntime de me pese me no obi ade ebetina na osuo nani abre opeso ede one metina ana me sime de menti oboase wono na me wokumase na kolantan nti na ede maba ana osi okay nti April ana ye ba kumase ti ba kumase no ofrem no si ayo opas dako obenya dako obepedako aba ba hwehwem ana me suo me ni problem nti July ana okase opeso ba ba hwehwem bebi ameti ana me se ti July obai adechinya no yede osakoi nti media meti o Asante September 18th ana okase obekumase
and I'm say okay in September 18 for Bayern obinya na watch and I'm say Clement ade obahan o babet na han misana ano suo de bi ba obede obasako I'm say na ma bet na since obahan say ase wanya na watch a na watch me no suo de bi obeside ako ana medie metiti wasa nti obaye no on sheda no nsa me na me hu ni sa nti wono so obetimi a shedam 24/7 ono hu a ochia wa no twam on kasa ho nti wode no be bo ageman ana me si kwabi Clement ansa ageman na odo ho abo ne mpa chaw ageman no no ensa ana ono mu wi ana ono tramo ada boy ni yesa friend kwabi media na media me de friend wodo ba o friend kwabi na emom ni di ankasa de Clement ansa na emom na odo ne de na ye kwabi na friend okay odne ho be bo hwan odne ho be bo hwan ne ho be bo ageman ena ye de to aso to do odne ho ba ageman na me si Clement ageman na ado ho abo ne mesra ageman no onum joto onum wo twem tra mo ni bi ni asra ti mesra enene nante o me kan wanfi nti edi be 1 week oba na nsambo na num na me si Clement nsambo wo num o so nya madam fa ageman ene to ensan 3 di mama num na me si wo ye be ma sua nyansa na wo ni ageman no kra ha ni num nyansa on se jimi na wo ka kire me nti ageman ne ton sama na poison o to ma se junuma nka be no na oni ageman ko ha na epanyini a na ton side amoanom na ye sua nyansa edi week nso afa mi hu ada mi hu mi kwa adwuma mi hu na no wo twe asra na me de mi twe ade chi bia mi ko mi hu no ti me ye na me se Clement me hu se wo twe asra afa de aduru no no ene ya sa de amenye de me no ntina be mo onum ensasa twe asra de me de me mponti firi me de me ya me se ne de ne ko na okra onyu obi abede obaboa me na akra me ne oti asesien ma me wo boa so ohu kusesien oyo baba chiudu watum o adanwe adan a uchi aboso me 40 cedis ayedan besine ko he mi kurom takra de adan me han boso me tua 100 cedis na wo uchi adan boso me 40 cedis a wo uchi adan se ene we de ma menya dan ye dwaye me bu ni se ye dwaye na se asem we a wo kan se me bo odua sesien se benyam ba wo ka se ye dwaye wi anu asa dadan ni me se bo odua sesien be de e benyam ene sa de afa bag na de na film ko so on de onko ana me so onko de ene on hwa me frem maame ama na ba pam nti da bi se me de pressure si se ma sheda ka kire maame se maame ba nti sada nse wa meda fi me kan sa nti wa meda fi okoda na dan fagima no wono nti ade chin ya obaye oba bia oba no wabo ana me simi dem wo de me mane ye de enwula nti ade ya ba ma sikan ayi sizes ba mu nyina nse Sunday me koton maame wache maame bia me ne tetafo ti ya du Sunday ma koton ne wache man ana me koton ti me koton bae ana me ba fi ti me ba fi be 4 ana me de me dwale na me de me didi we na me dai ti me da ho be 11 ma unso bi bopunu me phone di nkan bele ma ampeke na me dum phone me de phone to silence nti me da ho be 11 me hu ansa punu pam ko so gate ni kula wai ana me se hwan ya se Clement ana me sorry na me BMs na wanajo by this time na wo bopunu wo di wo hwan agema no akobro na anajo 11 na okura ba ha no se na asem na me ka se wo ye ndio ba wo ba ha no se ase wo bia wo yo soro abofo a wo nkasa afedi odo ho abo no timi ba fie 11 to 12 nyina ana me de o kasa na me na nsan bon ho ana me se me de bla wana mo nsan ye din na da emfa kasa me de embe hyeme na okura me kasa me po na okura oti dem ya oti aide wo mpami nti na ekobuso me eni na wotwe wo so mpeso ne mbeda na me se obi ono mo nsan de me mpe no awo me pe wanka wo me no oti anu sei nka senka me no aduane anka me ma obi edi ba me mpe wuntim nti am no oti dem ya se ba me pamo a wonko na wonko dia ene me ma police fight abechiw me ma police se na me ko kan na tafia police wa apu tafia me se me ma enti me ma tafia efia metim kura me manim police fo mbuo mu sei o si police ono takra no oti no ne gebi na neti o so ni tidi ni ti bo center table na ya glass ma glass ni wo ni tidi hu o mo din dru hospital na afege na awu enso no kra na busu afo disika wura mkra de na moye wo si police ono mbuo police fo no police bia ni tafia nso bia anya mema na me se
inti police ni me itafia mi sin ti se asema woken ya chudu ko police station o se police ni kro mbe so obeko mpo na me se me mpane dia enu o mo bia mpeme obeye made ana me se na wo patches o na wo mi o se wo se wo mpe no dia ade yi obeye made a obia hum ya ompeme o mo bia mpew ana me se na wo mi o so obeye made obia hum ya ompeme so on won kumukura na on sha do obeye ma no obehu kura beka hu ge kura se wa wunti esi de kura na yede okopen obekumi kura bla obi ehu mi kura nka se ataye pew ana msia na wo anwumlo okọ ohun se wakohye o wakohye na watwetwe omo asere ne bi kwabi jan sando na nsande e de mboa na me de me de mempew nti freedom ya no se de ekọ no se usi mi freedom ya no se nko ana msia freedom ya no se de ekọ nti me bu free ho no na me dampa ne so nko be committee abo edanim ana me dodge ndi ti fa na motu omu sei nti ho no ma na me sori na me wura me fa na tade na me kinshim ana me fa kin na me twitwa ahoma ode agichi nya me twitwa tugui na me su wompie nti me twena oso wonko me twena oso wonko nti me ti ho no mo sana sister bi ba sister kankani oya no se atamfa o charger ma me na me fan charge me phone ana na me phone kuta me so me phone light na me dikoyi charger no ana me de bre ti me koyi charger na me de bre no na ma so me phone light na me kwakoda me mattress no me hu aso odi bibie simetri ya no nse ti ya na me de torch no ehwe nti me de hwe ne me tiri enti baby a o ma hye we nso ho nso hwatwa bi hwatwa okay etiefo me pamcho mo enkomo ya ye boy ubetumi ahweyen live wo YouTube ne so se be ya enye me na me kire wo baby a atwitwa ni nti no ono a de siso a ubehu fa hin na o start the see ya no o de scissors ni wo mitiri anu sen ampofo ho ye he obi a wontumi nkonkohwe ho ye onse waso benkum no na utra wani no a bia na itade aboy to no okay ho netwa to aso to the scissors ni sim na me so me phone light ti me de share me de me saka na moja ba na me se na Clement de na odi awo mitiri no aso o simi simi meku so mpeme me ma me no matno bie mie na no kan chem so mpeme da na wo so mpeme ene mpeme de am obi ampe nti wonu no se twa me no de scissors no wo machi ti wo de wo machi ana me wuro no fa machi sei na me pie ti me pie me beti hwe ni mu ho no no fa scissors o wo de woman san no atwe wo de woman san no atwe wo de woman san be 7 nti wo de wo ho na no so me se di medicana nti ho steps no kra de me hutama me budi fa so ti me bu fa steps no so ana machi ene wo de wo machi anu atwe ti wo de wo me fit 2 times ti wo de ba wo ma ha no ana mala de na me kon aha no se wo de be wo kon ho no kon ka ni mu ho de nke benwuna gu mu ti nko wo de ba wo me kon bla bi we fi ho no mala de na no pie ba no hye na so no gi scissors no ti wo gi scissors ndie ho de me hu tama me ni te me ho na me do tafuji ho no wani te ya na wo tafuji enti onsa ho na fa onsa ne to table ne so zoom ho ne mame atiefo mo amwo YouTube ene Facebook no ne nsa benkum no baby a meka senke ho ye ne matwo no ne matwo ho no monhwe eno de ato table ne so no ho no oso de wo ho be 7 ena ohwe sa ne nsa na ne soro sa ne nsa no ne soro eno no ye na beti achi ho ho nso de wo ho do sei wa beti ho ma beti ho no hanim se de ho 3 na eba machi ila bi na da machi ho nso de ho 4 wachi line ni mu nti woni moja na eba pa wachi line ni mu nso de bi wo ho ode wo ho 4 nti ho na na se fo se ho de ewo mu ekom nti amane ka makoma nti wachi ho de no nti minti me mbo wasede mo bo wa kuhu asemba badabi mo mpensio o se free na ekono untumi mmo wa kuhu da mi ana me ka se ewa no mi amitimi embo ayesa na ya odai ayesa na mama kuma eye me da kura na mama kuma asa me home no eti oda me da na home eti
Order no now shata de bay. Na me she I straight tintin by. Na ye yinins nensani ensatia. Te said ye show ya. Now mo brazia. Dabi. Okra ni oti na yesa wan fa ngo no for so. Ko jojo no for ma oti ye. Asemba badabi. Now she draws. Na me she. Or the be wo to ho. I don't know say. Me pese me hu say bia ne to ho nso no, or the be wo ho a. Me sire. Usirem. Sire ho, na the wo. Ti wo side wo me hwene hanim say. O sire no side bay no de. Me sire no bankum no. E ba wa han mu ana se. Dabi me sire no so ankasa no de. Asemba badabi. Ambofo wa hu ne sire no so de a. Wa hu no nso. E ho ne ben hen. Ke eya ben eyako interior ho. Ke yako ho. Ke yako. O just say ogeji zenga or damage no. Or damage no. Adwombone wa kwani. Okay. Enti wuti wani wo ho ba wo ho so no. Na wo data fuji. Omo apempam. Ti mimfimu de ende omo su ende omo ti mempam. Ti omo ampam eno. Mfimu de no. Na atai boy no okọ lockdown e wa aketechie so no e na okohu no meboa. Enti aketechie so ho na boy no wo ba bi te. Ba me pacho eno de. Memembisa. Aketechie lockdown ye ko ni 3 weeks. Ebacha. 3 weeks ni nyina utwa no aketechie so. Ebacha. Wa amfa wa anko ba bi anko hwew e wa aketechie so kro ni mu. Eno kra lockdown e beka na wotwepe eno no odi hu me beka na wotwa mama ba kumase. Ena no hu me. Asemba badabi. Enti wo de ba. Kumase. Okay. Enti wo ba kumase no edi na he ansana otwa wa besra wa. Me ba kumase April. Ti July. Ana oso peso be bia meti. Ti July ana obehwe me fie. Obedi say. Adaba ko pe oba ade chin a ana okọ. Anu say worry. Osre me. Kana ma minti. Worry. Yeah. Osre me. Osre yaw. Okay, to abere ko July. And September 18th no oba ye no. O ka kire wo say me ba betena wo so ana. Ano wan so ka so ba betena so anka me manemba. Oba ye no si o oba ade chin a we de. Obekọ ni kurom. Obekọ maame ho no ma mu nyina de. Aba fie na me so okay. Into oba September 18th. Oba ya afi adi 1 week. Na me si Clement. Na oba so ka sa ade chin abekọ na de. I'm dem kasim bet oka na ni bua hyase efu. Nti sa no opia o ma fie da. Opia o ma fie ada. Adwuma ben na no ye. Obeye de adwuma wukuma se bra obetena ha. Oba kuma se no de ne ho bebo ageman no nti no ne ageman no e de ka eye adwuma. Ageman ni twitrotro. Trotro. Enti ono nso ye mate. No omo ye adwuma firi hen kwa hen. Omo ye adwuma firi tafuko makru. Tafutu makru. Makru. Wane han wo dan ne ma ho. Pacho mam. Na dan na bra wo hu se wabedu na awotwe. Na awotwe mienu. Na hunu suban bi a wo da adie se enye no wanfre wabusuafo amwo no amane amwo ma mepam no na wotena so ma ebeduru sampempenso yi ata pacho sanu dia meka o ya oso ye de obekọ na me dia memekọ adwuma meka oso ye de obekọ ntina dia me hwa so on de obede obekọ okunwanko okunkwa o yesi aposifo ne ba ye no ohwe mogya na agudem ho no bete o se me phone se ba na san edem ho na nka o person ko je phone na nka wa sem ti ba sa me pie na ofa phone na scissors na o de woman o de wo phone nim na o yi chip ne memory card ni nyina na o hwe na tugu nchanse dan na Eddie. Okay. Enti arafo senye asem no etieno no. Sese yatisa asem na court. Ukobi. Edi eni siye. Pacho, ye ko court no. Lawyer bi o no beka na asem no. Ana sorry gina asem ni se o me yemfa na nkọ remand. Nti wo ye no si o me lawyer ba kon ka o me yemfa na nkọ remand se no si dabi. Asem we nya asem a o se ye de. Ye de ni kọ remand. Ana lawyer no ekasa se ne sadia ombebe na busuanfo mebe ni system million judge na kan na system million nso no
obi a owa japade ana won fam besi ano no fam bebe no na ye sorry ni e bae se ye ka say ya be no ana say oda so wa police se de ye mbe o tafu police station na busuafo aba one wo maame mo ho pacho na busuafo bae ti na busuafo bae wo na onim na busuafo dada e pacho dabi okay na busuafo bae no no maame ba ko ne maame e pe na bae nti o bae ana odi a chopper e ba na mo si dabi a chopper do mo ntimi ye de ensom ana omo ka say hospital be na eso ede omo ka che no ede otwia nti omo ko edi na omo ko bae na mo so hospital be na 15 million nti 15 million maame no so ko first ka ba 5 million ana bus maame mo so se omo yede omo nso scanning asemba bada bi e free honso maame no omba ho bio ne maame ni free hin na bae ne maame ni free nkran ne maame ne se oye de wo nkran ho ande wanka yeso oye sofo yeso oye sofo ona yeso oye sofo maame ne so oye sofo na no onim se ne ba ene wo nete na wonim saa de ye a wo ye ohunu se enfom so na wo ye me de me hu se me medin kwase asem ohunu so aye wadi medin kwase asem nka wu ya nka wa na medin kwase wu ohunu so wu ya nka aye de ewu kwase wu na me hu mobo atiefo asebitafo na esiye awuraba wafa be mampna lockdown ni mu nso de amanfo ne amanfo twempna pa o lockdown no omo free krom ko nkurase omo free nkurase ba krom won ba wi bi koi enti we wano lockdown ni mu okọ ne maame ho wo bo ase ekroketua wo ho aye frɛ ho aketechie so se kura de ho nye kroketua sa se ho na airport ayi no hwe se ho protocol soro ho protocol so so first nanga aketechie so kura de umfiri bu ase ngope protocol se ho protocol soro hwe atiase enti abaya ne koi no okosi sa krache Clementine sei ne doba ofre ne Kobe ena nko obi kuno no ti boy ni din kan ba be hwe no first wine koi second wine say boy ne ba nyina no afa ne ho adwen so obetena ho eno abetena ge yi so na boy no Kobe no hu se ofa na chi da na na ofa na chi nye bi kulada na uni boy foforo ka ne ho pacho da na odi ne ka wundi a wo ye wadwen se nka wu ja no se me ade a kam ho anka me ka se me ne ntina bi se onnom nsan o ka strength won jan nsan a o na ne bu afu na so opese o ye wade bi nti a kira me se hu se o twe asra no krade na me se ne eno kwa ne kankan ne ntimi ne de entra na so o ade na wo mpasra na o twe no da bi se o twe asra na obetimi ayede anum wi ana atra mo ni bi ntie ne eno sanso wudi fitembeba no timtie ne we de mintimi ne nti asemba bada bi no se me so me se me mpane de ne o mo bi nso mpame okay tobo asra na o twe ensa na onom ena de ebiem omuwi no omuwi ne nso no onom bi na on de no onom bi ande me hu ni de ade am hu ye ensane asra ana me si se manjana obe kakra no ohunu wi ni no nti wo se mi jano na afi oko na asra no so twe ye de na mani nti a wo mpa still no da so twe ende ana no ka wo se na damfo agimane e toma no o twe ana se bi otumi hwe wo mane ho toro on se tobo obeka se be manya de a onya na onim de bi eye ma no e bi o twe asra na otumi hwe wo mane ho toro o ka bibi sa akyerɛ no o ko twe asra ni bi ba ma no be da ma me efi sa be September 18th no by yesi October mu de e be pim November mu de me se menene nda bi fi so no nsa esa anu wi enti edani se kura me kwa adwuma ba na odo ba be hyedem ho ode ge bia be hyedem ho wo dem ho no ifa cha to ode ge be hyedem ho no enyimla me fira adwuma ba na ye na o se ata me pa me di nka apo acho ewia me ba me de ge be hyedem be fia fon ayi nipa ohun ye mmazongo ansho be kachiro nti me di nka pa na acho nti ho no me hwe na sum am ga yen se wonu wajimi ana me na me han da no nko fa oba
no ba no wura dem hu se me picture etale dem ya no nsi ana no odo ba ba ntie ho me bona so me bo ha ana so wan yede opamacho ti metam ne bag ni be se no so wan yede onko no kan ya se osrem ya opamacho ana mtwa so farmer nanko ensana no onum ni ntina na omma oho kwan ne na ne nsana no no adenti wonom nsa no no da na yede dabi obi onom nsa de o da nchen kura ne num bon enti ubetu ma akra afo sesenka wukuru nom nsa e ma ho kwan ma ono nda dabi enye kura eya wote sent ne sen sent se o kasa kura kasa gu so na se o yafi sa aha bien bi na no otwa apeta shi ni ayi ni nyina nsa no de frafra ani ebebon atiefo enti asem no okwayen live chat ne so a girl no prepare no oprepare ne pa no nwunu ni wie sa ne moja na ehwie gu dem ho no ena ono wanya kokodura fa nsuo ne praye ohweso ena aprosifo ba ya ono mbeche no Antonio Pon ose Argentina nana KROBEA ho na mehwe mu free guy no oye very wicked more even than the coronavirus na man di nya again che no de wo ye de na nkopesu oku ge no na wo bi hidan na wo betena wo mpena so a wo san akofo oba afofro na banda mu abehwe no adai boy Kwadwa Abraham timimba ose akra KROBEA bokanche na mewo na awiai ye bo wabaso akra ya KROBEA ASANTE awiai miamu ha case na ye very serious me wo London na mehwe mu ye frɛ me nana yaw Etlin girl no a boy in some phone wo de di girl no John Badu ose akra I witnessed such case about 20 years ago na no kra de guy no okun girl no okun no wo de akuma keto bi en wo di jam girl ni kun no ti girl no ni trinkwa ka boy ni be kun no Elizabeth Owusu ose akra me so me wo Amsterdam na mehwe mo nyankopon nhira mo wo sha attention no ni serious na no de band na nkonya wo bekun se me suna me hard pa nti me hu sa me wuro no me ti na ha na me wuro ni fa mechi nti ono ebo mechi se na na me nya kwan bie pono ana me dwane ti me dwane nyina still no osam osukuna no bekumi me se me mpende ne kuna no bekumi ohoden 2.9 FM ohoden ka wa nwuro ne dia nko beku o ande chire wuro no me ma chire me ha wa yesi wuro ya better time heba mixture for ase arofo enkoma ayedie se ya wodewo enya wodewo ono mo boa ye eya asuade o eya asuade free nsam na ye kan mu time heba mixture no eye aduro na eye tridi ya de aduro mesrew se malaria achew ema woje wo ho anye wanum ato honam ye obasabasa onante kakra na wabre uhia tam heba Mr. Wate oyo oba pemfo de amenum bi o ma akwada nufu enum bi na mom ko ba bia ye to onuro bia na kase wo pe time time aduro ne ye fra ye 0244 417 669 dia wonti ase no ye ba kiri mu ama Wate Nask Herbal Clinic enso ye ultra modern herbal clinic na hey ya mantem na enso yes na rikamfo kumase ni oboase kwantempon so ene ebutuo di edwuma ahene makokobe ne yewo ye ni wholesale ena edi animhwe na hey so ba se ye nompe ene nkasemu problem na wanya ya hyeda ma doctor fu Afrigana akọ India ne China akọ suade afa ho enti wo ba udompe no nkasemu problem no ye betene te se stroke ya de age wato fom amwachiachia awo ho aye woden sebe unya bimpo na nkampese wawo wanya kidney any liver problem ana kokuram yade na how fibroid ana hernia na etetew prostate mu haunti se waye mre bra Nask Herbal Clinic niamwawo onti bibia se afreye 0244 120 269 Dawood Scientific Herbal Hospital at the Dawood 360 capsules on swaba na uyi obi a usisi ya oyapa ebi a we ba na bema asai omensem ana wuduru mpamu a oba unsu ntumi ema wukunu mfili ye
Pedawood 360 capsules nibi ɛyɛ nhoma sɛ hwidu no yɛ aduro yi free nhoma ahodoɔ nso ɛno akeka bom de ayɛ sɛ aduro yi sisi yade a ɛtete wɔ no nonum bi osisi mbɛda hɔ wotumi awoso ama ho atɔ ɛna wo ba bi yɛ oya ebia nam adwumaden bi a woyɛ nso nti a ɛyɛ Pedawood ointment nibi miɛmfa ntwiw enti ɛno no yɛka no fatwi na ɛbɛkɔ enti Dawood 360 capsules ne Dawood ointment sɛ wo ka bɔ mu a medɔfo ɛyɛ adwuma sɛ baby eto no bi akɔ bonim yenu din nato oba oteke femfia ha hwehwe asem beba de before na pebito fra yen wo 0244886437 ofra Dr. Dawood obeje so Agbeve Herbal Hospital aduro wo fi oye adofo oma ben obi o ho se me de be yade na nantia minya anu aduro wo Agbeve ho na wo ma hentia ye won fidi a ye de behwehwe nipadua ni mu obi wo se me paawo obi wo se meti edwa me ga obi se maten kan yira obi so kura se prostate problem edam so nti ama se me mensem kofom koko na ehaw typhoid ana ulcer Agbeve Herbal Hospital adofo onomo aben onomo nim de entibra no onomo moawo onomo wo adakoja achefa kaye kwadwe so si wo kwa mu station ho station ni hwe animu pepepe eya Agbeve Herbal Fred Doctor ewo 0246 59 5256 ukodwom na wa wuhua wo hu senka bone wo ho ensansan wo ni padua ne ho a yusumona soap dware na famona cream sra na nyi sa problem ni mfiri wo ena se etridi yade hawa Agbeve fever eno nso ya dupa ya se no nso uyusu a ebeboa wo Agbeve tonic ne nso beboa ama omoja etawe eno nso ama moja na batonchom oba bi yo ya na de Agbeve bam ni bi asrasra enu ne ye pa ba bi eto no bi akwa eno nso ubenya bi sabe ba maka se me yire nya o me yire onye da bia ne yire nya enso otene yire ho oba ka se me kunu nya mempna nya enso da bia otene mpna ne ho sa asem we ya maka yata wo edie nana ema boy no de anu o ye nyina akire no na ada so tene ho no obo wa kon homa mu anije o dabi enyesa de nana wo wani je no ba on ade na me de panasem ni o ni bumfu sa me na menim se na me na ta me hu abufo bia ewo ni mu sa ana ono so na mo a din ochia wonu otwam efi oba ekura e wuye adwuma bo ho asiri no so ana na adwuma no openti na ase e mamade penase wuye adwuma pe no so o onye sure se wo kofa ba ma ba dem ho enti no onu nsunya akokoduro sa de kofa oba ba ho dabi sa de no kra de ambofo akra ko me yensanchi atiefo nyina bio na yemfa obi kutwen yemfa mie yekuru ti wo fie na utie ya ene de ata kutwen ebe mia wo su kura ma KROBEA ata na agenefo so atum enti ansem na ye ka no se ebi ko na efa no ho a ohu se sebi onu aka se odi nkwansem hwe akwa unim ade ba ko aye me ya pa se atamfa nim nyama ne wofa ene ne maame de ma no wantimi anhye mo nim nyam ne mum ko de ka na ebre wo mo adakaka yes sabon ko bekuno yes ko bekuno because de na ekon de yewuo na adika adakaka na nkom de odi kofi ho hwe se wo fa adwene wo ho se ne wo fa se nimpon ne na wo be fa wa firi krokutuom edi wo be krokasie mu no adwempo a wo fa no edi wo baaye no wa masa adwen no endimi anwie peye ana o ma me so sebi o wonu na wote ho no krokutuom no atimi abe haidan edi amount se suadwuma no na daachi ono so ye mra wa hwe ne ma ne setutu o ma me so ne aim no ene so amem si ade wamu enti ebebem no who knows tomorrow ebebem enye wase na meka but we the way I was here prayer ho de no swate ebesamba
So, eti yeni anum man ye ofase fo no a mo sua adwuma no. Sebi ye mfa ye han mu na sua adwuma. Ma me kan play me ni pantiase. E many bit ti adwuma mu a wo mo sua treye, esua depam, esua moyre ye, esua ye. Se adan ya ono fi se ode ne ba e na bitumi sua adwuma. No. It's a capital no. Me ana me hwebe ho ne. A capital no. Me bu me nsa me ana me to me pad. But the moment I wo yes no. O say comfort to one. Unu bi ho. Tini. Enna wa be sua adwuma. So bi na do to mu, so wa na do to mu. Etrimu pone ma wo ko sua adwuma ne se ahokire nti. Se ne be ya daache won sa betimi anye wa wo de na waye. But the moment abaye wa dwen se oh, fa be maybe the oba sebia mono no dua woka ama chop daily blood anapa awie anumere no o sa do how ni bia be ka o ha ni nie be ma ni betimi anyemo onye onya how mienu atisam ye clear o how na wo na wo fi se unye ska kra ntoduane ni nkodwuma no a wo do ani koto be me se be ma ni na ebe hwew no be ma ni betimi anyemo onyim wo wia onye nyinsen no Tisi a wa wonyem bebe bia mpel. Eti abosome nkronwa a wanyinsen ni nyina no. Unya bibia o haw na wom saa kopem se obosome nkron betwam na wo be wo. Wo wi a wa adwuma no untimi nko. Ana wo saa wo fie no. Wo so a unya skantori ani ni. Enti o haw na ka akoyi wo afiri no. Okofa o haw mienu ana de abeto ho so. Eti se wo fie adwuma yire wo ho ne fie adwuma. Senfie mienu na de so senfie mienu nie ana me di isu adwuma e kom kura ye ho che obi so kura koje na ye ton anajo obi owie kura ye bibi man fan show ma dwen mu se mi isu adwuma ben mabi ana betumi aboa me efie nye no ati na fie fo na timati to bawura mu a se me ko haida ma me ba na me ba no akotinam eswede eti adwin ni nipa ne ko haida ma no se nipa no onu adwin ko adwin wo ye kan nyina no akatechi ase ho hana na otie no o ma menya ho otie akatechi eti boy no fra akatechi ase ba ye no so akatechi so no e ba ye no ubisa ho ma me se ma mie abemme bi fra akatechi ase abase opeson akatechi so ase ba ko ase akatechi ase ti akamenu we ya akatechi okay ne so come trim so anyum so Wonti mi mo ma mi amani o ma mi na ti krom ho boy ni ti krom ho ekika wo inform o ma mi se ma mi abema bi me ba ketechi so no o so be ware me wona wo ti ho me pa chaw hwe boy na chi ma mi o ti sei eno ni bu a wo de ma wo ma mi na wo ma mi ayes esa yon kware se ni dia ma wo ansa na wa accept boy ni proposal what me to afra keteche so betra wo dem because he came there without your mother's notice no anso kura money ma me amane enemi gan be mani ba o no ma me nim etika ma me betia ne se obi akun adan a be ma bi na oba ne ko fa ne betra no so na waku no wo de enim guase asra bra obusuya wo de enim guase asra bra obusuya ana KROBEA man sun tie de me kan ye se hwe se be ma on penu a mention yasekom asebe e very serious emfa wo ho nkame no on penu a wo de mani nko be mom se me china yasekom no sabi ensuo e fa obi nani han se on obi ensuo fa ne da na hwe nani a akra emema yade be emema adie baako e wo memma ho a ha memma ne se be me bia wadwen se ne yire de ho kamepe oferachi be me bia na emani bi kwa de no asa ko serpent white no asa dayaya night wear ni nsu muda ho what the hweni nsu be 7 no de agu o kwa no de ne awo ayase so wa push you o kwa no de awo wo be dey no de awo wo be dey hweni 7 bi obi a ma hweni 7 wa ba bro so aye 3 get ya dan wo ye dey you hai ahwe ma kan wo dem wa na say 3
na ye 12 dear baby KROBEA twaso no me ni kati nipa wo ye say wo yi na hi wo de oni ne nakra shetra shenika nada mbane se ani ehu a enye tan na woni be ma betena dem bosumi ba ko bosumi mienu se woni ne na di adwen na office be ma ne badwen. I'm not saying say the what the boy na yo but me too for say ma wo bi so nkoye saa o na oni efen say be ma betena dem. Okay. Obabi ho am fancy mpacho. Obabi ho a oni ni kuna ko pa so obti ba no, don't do that. Oni ni kuna ko omu want to pa very serious. Anase obi kwa dia awalija ya ba. Se president mi ba. Awalija we kwa da awalija ya mi ba. Oba ni be metimi agai na efie ba ko no anu no am sat the same house. Oh yes sir. O twetwe wuo e de ama ho e se wo tie ye na sa de bia to a you very careful. Okay. What de won kame okunu a you very careful. Officer o de ho be kame no a se o ma me ho na abekwa tukwan se dan na de ma na fa dan ne ma no ne mom se o de ho kame no na sa under the same room de o hwe adako obekwa ba oba de be sie no enye e de na se sie se emra e de ye KROBEA wo wani beje me de sisi ene de omo de be ni bia mani beje de be ye ni bia wani beje meba mo no ankasa o na danija ho o ne awowo no ebi o san penade dabi ebi ede na mra anase sesi a de boy di ayewi se ye de ye boy den so a wo wani beje me kura de ngo ha bi kura na mo sim mi fasizes ni bi won ko am kam de be won evi so osisi ade ne tum 20 years kura na oba be kumi se me makasha se me mpem. Okay. Obo se asem ne wo posi prosecutor de court akodi court na court de court kaaye na sisi eda ho but de ya de tu ni tri so no na busuafo ntumi nyan enti oda so wo kukum e wa aposifo akate ka bibi sima ba ko pe fa kire oni ekura mara ne nso fa mame akura enye court asem no ne ye ai se court de ye ho de nyanko good akura mesre empanimfo ne wona ohwe emraso no se krache no ade a waye no wadi nyambrasem enti womoma emra no eni no na enye wono kra de ne hia mi o se be ya ebehunahuna obi a wo bo ne tiri mu pose wono so bedi obi dem senia saa kwabi adie saa anya saa na se biwi eye ne nwonwuna se lawyer bia sole se ni ne se ye jae no a ochina obi ye bia obeka se saa kwabi kura de sika wo afaso wo awuraba kura ni se kura no ede ne ye nya lawyer am ye mbeli no ama na nya wona ne nam ho a wona nam ne baabi na mbom se mra ni di no na ehu di a obi beka se anano akwabi de sika ayi apaso wo ata no ye de na tumo emfie duasa emfie duonum enti me so me yesa ye de saa be di me se be ya ebe ma ehu ato amanfo so akra akra be oku ne se mrande ne batum kura mfa ai mfa ntum nkwa ni mu pa kwa ni pomma ne be se aduesi ana aduoso kura nkam de nkampe e wotafo police for nsem me bacha court no mo ko ne he bacha ko ne mampontin court okay ya kai empanimfo nso ate sa aye wogidie se asem we ya ne ankasa ye de ani ejechiri na ya hwe baabi asasem we ebe kwa akọwie sa beda se Osei Daniel ewo UAE United Arab Emirates eno ose na KROBEA de boy na ye no esese emrade jeli no wa nya de as a matter of fact enipa binum nso sabe ye wo no mmoa paawo na wo ba so won pe tu free ne so a wote ne so wo kan hu kuku no sa de na ehu o emema amote maso no ntum hofo okay give us herbal for abedu moma minimi nkomo edikan na memra na najwa sum abusuafo atiefo ne adofo nyina ye de nchia every give us herbal center asoye ebre obibia otie ne yadofo no mu nyina ye chia mo ye nimse awrade adom nti obibia ho ye sede Dr. Solomon ene na boafo nyina nso eho ye no apomden de eno ani give us asoye ena ewo
yade adokoro wo ama samre wo tete na wo ha no eno an givers enu papa no eno nti na matoa awia yi ebeka enu papa enwa asam ede akira wo da bia obi wo ho no am yes mpanifo se abaso ba wo hoi ema eja epai anoma bi sunso se da bia meye me buo nanso da bia nsuo to ana ebo no adofo a wotie me da bia wo de wano ka mekwa koto givers edu papa yi bi anom nanso da bia wo ya akwadworo anase da bia ni haka wontimi enko abusua enenso matoa o me kai wo se duro no a na watwe ne me betena hanom am meka ho asama wo ye wadwen se ufri dwom ufri store ufri wadwuma mu hon mo abekọ adwaso akwakoto bie no a wani ha ye wantumi anko no ho asamwa enam gusu a mekai givers speak capsules every givers cyber center so ye ebe adwaso enye nenso panin de panin ti no edure edaso ebo adwuma ayie yeyem anasa ye ma ye ni da ho ena ye de edupapa ebe adwaso yehwehwe nu bna ani nu haban ne haban awodo a ye kabomu a ma be ma ye be ma oba energy ewie ne peye ewo empaso anase dem ena ye to ye bo ase de edure ba edwaso enti yen ye dwadifo a ye ne wondi dwafa givers speak capsules ho de ye no ye ho da biara da ena won soso wonu won ho da biara da ewo we nsem afa givers core capsules eno so ewo dwaso ebusua ka etire no ebe ye givers herbal mixture eno so eda so ewo dwaso edura ema ye immune system no ebustu kosoro pama yade awodo ehunu ye nia ye dwane no enho asem ena meka no eno nti no sa opesa woni givers etwetwe nkomo yade awodo na adokoro wo no opesa obo givers amane Dr. Solomon amane se doctor me hawuni eduro na mu de hene ena me nkonkoto nom no doctor de wo abotre ye nyina ye wo abotre ebetrechre wo niema mu kama etimi ama nwatom mamade na frey 0543 222 470 0543 222 470 afe ebusu a wutie me malaria ana me na bi ose madedia malaria yare no ena eha won ko ade a edro no ye ba akopɛ ena ewodwa so da bia me ka se ama me ne wantimi ankwa ankoduro no yade obisi ama me ne one said de wantimi ne mense because de me maame anim tie na bi asa na me anim tie nti se wopese wanim yesem medie na wo maame nya me maame entimi enye possible ntimi mentimi ne wankwa ankoduro yade na ama mentimi ene wankɔ ba bia na nka yepese ye kɔ no malaria duro eye ba akopɛ ewodwa so sanse enatri di yade ne de tesese nsuo ne etoto no ano ye den gatas ne mu nyina choku amaze ntontom no wo faye ni agro print me so wan wo sie da hia da edru no eno an givers herbal mixture typhoid wanu mai on no obotare wo mfe na wo what art tinta suo wo dwene ho a wo nte ase givers herbal mixture afebunu yade no abeso wo so ahye me so da bia nko akọ hospital ya ma omoja na yedru mojaduru ahodoro ena ede emma wo givers herbal mixture no ena Dr. Solomon na boafo aya bedwa so se yade awodo a edi enya eri ye hu moja no yemfa edreimra na emeko yade no emfu ye so emma ye hu entoyem so ye obi a edru awia kora na awodo edru awobra so na wuhuro dew wobi se samre ameka se ewuhuro de no woje ne ho a enje wobi so to se awode me pa me me ho a enje ane malaria ena eya osan aya off and on awane ba na ekọ na wuhuro ba na ekọ edru anadwo awokoda na ho afo se pam woda enna wonante a entimi nante wontimi nante free baby amete kasa nkopie gate ano a na de se ohaw owom enye sa na nyankopon eye nipadua no anasa wankasa wotimi se ensesan ya be nipadua no mam kope givers herbal mixture edro no enom wasori anopa wanum nyina to wontimi ne di na chese aduane no mpo eno wo kon wakọ ho akopese okopedia eye givers herbal mixture entontom eda bottle no bomode na kwato edro obi ese ebeboa akoatia yade bia ebomode ewre ni pedua sanse ema won kwamwa na nyankopon ebo yen no odi wura yemu anase wode ma yese emfa nante ma yade bia ntimi nkan ye nto no ema no aho eye de ne pa na se ebustu no ekọ nanim ema won so unya asomdwe eno de sa pese yade bia ba ne na ade ache na opese utimi kio anase efri ni peduanum dia eno an givers seba mixture kodwa so we so pe givers a entontom eda ho bamade na frey wonti bibia so wakoto bi wonti bibia so wo ho number no 0543 222 470 0543
222-470. Afe bema obema yesam ekofom. Edra na dua wodi awoda san ye fro daddy. Wodi awunkwa wo ye dada. Me so kope give us P capsules. Give us a chedie da ho adro bi. Na make ho ase bema wo no oba hia. Wuje mu ntem anasa wo sane ntem no. Edro ne ye baako amanfo nom na danse a ye di fa edro we se ho ye se panyin wo hoi. Won kasa bebre wo dware wie nso ana ensu asa. Eno ti ya ne ye ba ye mpese ye kasa ba tententen. Ye ma hunu se edro no eda so ho. Ne a kire obia edro no eda so ewo. Baabi a wokoto obi enkane no ebi da so ewo ho. Eno ti no bi kasa se ne de chese enya asem kotoa. Etisa wo ye bema na ne Johnson ehu ayedene diamount wo Johnson na wo chem wo Johnson na wo sum Johnson no kra entimi emba edro no give us P capsules give us atwede eda ho afa low sperm count is a wono wo sperms no ya no hia enyeye wako hospital ya check yes wo hawa bem eso ate entimi nyinsa ne oba edro no give us P capsules give us atwede da ho oba wo nso oda wo de be ma hia wo nti ede na ya wo nkwa na otie me so nso fita bi firi wo be mem eba anase nso fita bi firi wo be mu ba aya na wo dronso wo be mem hyehyw aya na wo dronso wo be mu hyehyw a edro no ye baako give us P capsules edro ye nom ema ye ho sisi ye ho so na ye kompa so a ye de gie de eno ani give us P capsules edro etu enam yade ahodo ase ema chese wo bibia timi ye adwuma kama eno ani give us P capsules give us P capsules no onuya kuma give us co capsules esan se ko nso so timi ma bema obema ye sam ewo mpa so ekofom eno ntino wonom pi no fa ko no ka ho ma ye san se infections betimi how ko betimi because me hu ma bebra ono ankasa wo infections ahodo gonorrhea chlamydia syphilis ne de keka ho osan so ewo koko enti wo titi enemu die no na o se triti koko no so triti koko no kwa na uje enemu die na ebe hawo eno nti na ye kanfo edre ya ma obi a na ye de ne mienu nyina e ma for asumdwe nti eno nti sa wo to give us ko no am to pini ka ho e ma me be ma wo yem etatim bema wuja wona ya ne moja wom oba nso wontimi nya wona nso wuja wona ya ne moja ewom no constipation asam na mekan bomode na kope give us call capsules adro enom ko na fifiri woto afifiri sabe obema ho afifiri baabia wonom give us call capsules a ebebo oba obu nsa emeye edro no eye baako pe ewodwa so give us call capsules menstrual problems and menstrual pains nyina no ya nom give us call capsules ama ye ho atoye afeye since say chia no koko chia yesisi dodo ukoto na wo sori ana ya asem ugina won so na sa wo koto a eno so ya asem kase e de emau kope give us call capsules adro no bi enom na onso so ento koko nti ama wani da bia na oposa da bia wuti ya wo ya wonu madura kase no edro no give us call capsules nomiensa ena maka ho asem akyere wo enawia me kire se malaria de no give us seba mixer say malaria typhoid awode unfifre tato wanu munyo don't timi ne dia me ka kire se na kope give us call capsules ena afa me ka se bema eno so waye mre wo mpem na dwonso ho aye wo de ne wo dwonso a na enam ha na dwonso ne ba na obemem ye wo ya low sperm count ne de keka ho no eno so give us P capsules ena me sa kire wo se wonum P no a fa ko no epi so sanse koko etimi ma bema so obema yesam ekofom oyemotim bema na oba usisi ya oya oba wuntimi emu nsa koko fifiri wani basabasa ama woni padue so no yasesa eno nso give us call capsules me so edrei enye na o pharmacy shop chemical shop herbal shop bia sawo pedrei dodo etua fo ani tre KNG herbal ye womrom Abidjan house dani herbal mystic Kolinak, Freddy Mens, baby be a two adro to a draw, one hour ton a draw, our trog swa, one a swa a wobomo or pampemono, will be a bishana water herbal drugs piano, Busanisa ope give us herbal mixer, dear and tontom and I give us and tontom down, and I forgive us P capsules, give us such a dear at home, and a corner so bema asoni sisi, at that box on a home, a drain now baby. Someone to be a sip. Na sa woni ya won komotwetwe kwanso nkoso a wonti na ye wo ho anopawia ne anumre me so obamade na frɛ na bisa ye na anu ye wo ho no yetimi aboa de ama wo bomade na frɛ ye 0543 222 470 0543
222 470. Yadama sima mo money tie da sene. Ebesane mo edi ehia. Okay. Sama you obey. My pomu din beko here na 21st clinic. What 21st clinic dear? Esuna fidia ye de yenhwehwemu. Ena esuna fidia ye de sayade. Ye wo emfidie ni nrupa. Ye de sayade o how bia na atwi. Akoma yade. Esikyire yade. Ahohwehye, wo sisi, wo to asentini atwetwenwo. Ye funu, awo ne enam nsensem. 21st clinic. Ye just scan. Ye yemoja mu hyehyemu. Afeti esumasem. Se wanti wini pedua na se a, wonte ayare sase. Esono se wa ahoden, ena esono se wa apomden. Yare bia woni efire. Enti numadu abra wonim yare no kofa bai ene da ho no 21st clinic wo branches bebre wo kumase wo ba 21st clinic wo ahwia omone ahwia total filling station nedi animhwe a eben alpha radio Accra ye wo domi market heavy do dynamo a ye nkrabata binsu wo BA any sehwi prayer wo 0540 311 311 0540 311 311 ana www.21stclinic.com 21st clinic ana ye wo krom never be my betting so mame. The wood ointment. Kama papa. The wood ointment. With the true ya. Uhuna baby na ya ebedu from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner ASEM yekin. Ekuya fu awakwa fuma banu wabre. Afra fu awakwa epo abanu wabre. Edwedi fu awakwa dwoma banu wabre. Adroba fu awayi gears ya driver na wabre. Efita fu mesin fu obi asasabro ha no. Meka jahwan. Wudware wie na wo the wood ointment twia ubehu da obeda mewura mebe nkomi sisi ni mekotoje nyina usisi mpo de enyo na abeka medibi ko twi ho nyina na dwontam the wood ointment our pharmacies herbal and chemical shops titru King's Walk Herbal Okaishi Dodua the Wood Scientific Herbal Hospital PM ubenya phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717 the wood ointment Life smart food. Obi benya wa na free yade na apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokuram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos wa ye mre future life smart food beboa afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti irregularity sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yafunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food di abani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ya ba omayimu encrying wani Ghana Telecom University no your opposite Kumase woben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen Supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban Ejapoku laso baby ano ye bibidra od ne chia me wadwuma mu mama no ye ade o obomode papa mesi na no me ko baby o ye aduro no enipa ba ho nyina edi adanse penna besiri wa bi kura de mesi asa no wodi wo ho ne wonya sanketua wase ne ho jojo e kura na entime nya hwe nei na samo de ye ka sam kire mu a mo mfara se hia abaye ba clinic ne minim de otumi ye pa me kura de nam se sekresare ne aduro mama wo na aduro papa prostate abusuani nyina mama ma pressure aduro a pressure na mabio abaye ba clinic nia waye sosopa ya dia kese ni die hu ko a na waye ho adwuma be ma wonwo de broni fe ne low sperm count no afa gononi hepatitis diabetes ni typhoid ya die bia de be ko abaye ba clinic na mama ne bagye wo se obahwe no hamodie bia anim na mente da se obi kasa be ko ho na amoa me se hwe ya de wo bi so no obaye tinyefo pa wo fa no ko abaye ba clinic koko no oba fichi kromu haw bia e ma ne mama nyina je abaye ba clinic atum prekope o ta no so patrapa jansen ho a wusia na do ani ata patrapa kronum o fa taizi na trotra usubesi abaye ba clinic jansen ho a enkwantare so ho abohu ne signboard no driver bia anim ho mate bia anim ho numbers ne ye 0243 345392 and 0506 460208. Oh yeah! Big Park Hotel Akan Hubio, and this time it's Christmas with the legends. Massa, so guys are new way.
Yeah, Abrantia Amachide himself, the serious man, will be in full flight. I feel guys are Abrantia. Yeah, Kwame Eugene, that's right. That nigga will be in full flight. I feel Kwaku Flick. The man who needs Sikadaima will also be in full flight. Massa, a 26th of December 2020. Our Empatuem, Amasia West, Big Park Hotel. That's right. Rates, a cool 60 cities for the singles. I feel a cool 100 cities for the couple. Time 6 p.m. till you drop. Some advanced tickets in Biatwa, Oko and Karia Gola. Ubenya do Dobia Peho. I feel Blessed Information Center. I want Patuem. Also Benyabi. And I feel Big Park Hotel. A whole super ticket in Benyabi. Someone send me Sabia. Ubet me after 0244 481854 and also 0246 087292. Massa on the 26th of December in Patuem Big Park Hotel, Ampaya area. Ataki ene yati dene ni nyanse mua yariye kwankro adanu ko dana esem komu amochum ho enye mekanfo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu oboaye emehwe yariye biemu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yariye bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nem yariye ahodo koko yemkro ene hawo bema wa mre Bema utabiesa prostate eho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chem on nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di enwe enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview Guest House so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how edekwadade nyina epa abedai nask heba clinic nyakopon enamyeso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1. Ewra mepacho baba Mr. Enuri dudu etu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo emrom ebina ba akoso wo Senior High School kwa a onti ahwe no ho ye da economy a ejina branding